Na ohene baako gagai pa wasi enya na kwa beto twede asafo dashi ahini ye de wo wai ahini ye de wo enye sebe edu usunti ni atamo come in particular SWP JFU. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, I Xposed GH members, baby, I will be having in Chiakasi and Emma. I obi say members, I say they be a hand on the wall. Aha, at the Woodbridge launch, free pipe down, open sa papa. Baby, I AC so the chichia or chilia, and I will go be good. Me pacho for the past 1 month now you're more new Accra. Some of us we have our own views, but mamre Nenra and a gbese manche. E ka gbese mancha wono ni obi a sabe omo ye amamre ni wi a ono na obotwene kane eno obotwene kane obotwene no na che se wabiem na che se de obi atimi edede obi atimi bonyom ensan etimi we na ne bibia akoyi na omowie no no mo possession of ahemfo na ohene baako gagai pa wasi enya na kwa beto twede asafo dashi asafo dashi Almost 300 years. No,
He should record the camera. I'll set him contempt. Tell him. Look at how beautiful it is. Just look at how beautiful it is. Bese manche efe ake small yani kancho. Bese manche eda afemla. Mini tashin eda afemla. Onupa any time asenu mugo eda afemla. E wo ke court of appeal. 3 judges ke the statutory ante must maintain. Bese manche ke le eda afemla e wo ehan ni water shin wo afi okusu. Ni prevent war wo ba site the contempt. Ni ke wo site the contempt e won ke ka fe akashi. Mokwaga wiake no no ofie yin shi mo fie ma na ke no gbese ma chen bo no fie eyin we mo fie no ta wo ke chi se ni wa don wa ahini ye de wo wai ahini ye de wo enye sebe edu usunti ni atamo ana enye sika bi awo wo hwe ohene ne di mi na kra na wo se we oye yo ohene yo ohene wo ye abefo ohene bi oye ye friend say genset for ohene bi because ohene bedwam onkasa bibi kura na besi obedwam a enye opo na obekasa ntini ye wo ochiame na kasama anasa ompanifo na kasama na ohene bedwam obabeyi wontoma se mienja mani amakade because baby ese metena no ya mama ntena ho okaya ka se gbese manche o se kusum e ka se kusum won krama o se amamre a won kranfo na da bia me ka se ewiase won yeah we are our own enemies because sometimes we share the way as anka enkramai e peja any the way anka body so a suni ne ye binti no ama enkofo etimi kasetia yenuanom nkaifo but enkran the capital of Ghana prime area sabe ahana bibi afi enkran anka ye oman pa but sometimes no the way omo nkofo bi ni omo mpanifo ekasa nti no emma sabe ahoho so timi ene omo kasa anyhow because me ye bre ye ase kire sei se wakoba bi po na yese even enye ho na ese wo ba ne diem ompanifo na ekogbese macha no no makase wo ebia aha ye bedwam tu bia yenwie yewia ni enkwache ni ku na eno de wo betotwade eno na ahemfo no wo se ye wo hene bi na yewie ne mame ba ko oka o se enkranfo ye ya enemies yenkwatie ni amame ne kai ba beto aso Game in particular, Xposed, JFO, Ejate Ganyole enyemi yahi. None you said oh namo. Sike asentenyo yahi. Enyemi piane. Nyekwa no kwami despite fe ogba. Gadibie. Sete wakofo ne cha sentiment. Nete game. Ete ganyo wlomoko. Nisa di gama fota. Na asana. Ejate jenga chimono eyo. Si game fe wo.
na amakwale na simo sikanye wo spawn na ete no wo spawn e ba na ne no ka efe ni ka wo lupo e amo ni eluwa wo kla bataje sesi wo no no jini bi ko mani san ntie aka ebe hekpe ni efi oni ye gan ne ejo wo chekufo kaka de che asente hini de chagame chef Lengba na ni ekeje. Na wakaje woke esaba ye lonka esan ye be kome. Ene megwo mi. Akeke bia na bomo yenjo. Sikwa mafo blian aba fitele na aba momo ame. Ni ma ajia. Eja ke nye ka wa ye sande na eja. Ona heni ni edo. Nya hunye kwa eje mi yo. Efo gamani ni. Koni ganyo kwa akaba. Mwene hunu wanyene tutu ake afe noko stadium me afọ wuro mo anini ni wuro mo ba yompa mana apa afọ wuro mo ko ni abadomo spawn aka domo no na fio no na fio ene won ka wo tejo mama aka ekuese sankofa ne ekwaru omo ojogba ni eka ma atuni won ka kwa ka de tele amatres yan sike efe noko ya gaspon no e awu omo ali ai mama na kasa ma oyo adon wakasa because ni mebi ewiase awei se wa mbu dia obi mu yes mekai time gamanya owuye no na sabe ahoho kra ye nyina ye pay homage and tribute no ahimfu bi omo wa akire ka kire ye se omo de wo mo nka omo nyina wo gala na kadie na ka be fe se ene aye ni takituru a se do bi agye otum se nkran de wo ka se obi agye tum adan na ye nyina ka mbo na chidom na on pejan kran sabe metenkran enti nkran eya ma me nso enye nkran fo nkwa na ye ma obo da bia me ka se me ye Ghana ni ba bia oye Ghana ni no oyini nua but sometimes no your actions and nkran fo no be actions no emma sebe yenya ye twi anim ade sifam emma obi so timi eka ye ho asem ohini ben na nka be hu wo akamamu se ye ka asem ti otutu ne ntuma no wa be kontokwa ensi sometimes no our transfers no actually pursue awo ye ohwe ohene ne dimina the way ye nyama na o se we de ebeto no na ye ta misi so because sa wo yo ohene ye tete no ahene mu a kasa be kasa na okan na nkonka ne ye na oye na konye ba we de wu se abeto no okwan mu enkranfo homo won ye nyina beba bi mepato bu hu ye a mamomroye no kra ne eka aha Xposed GHFM Bruce subscribe share minute to announce aka be manuasi. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.